Uvažena gospodo, dragi prijatelji, veliko zadovoljstvo biti večeras sa vama i predstaviti ovo izdanje na kojem se dugo radilo, koje je idejno pripremano i naravno autorski rađeno na njemu da bi se pojavilo u ovoj formi koja je od prvobitne ideje da to bude nešto baš za djecu preraslo u svojevrsnu porodičnu enciklopediju koja može da koristi i starijima da nešto nauče ili se podsjete onaj mali broj koji nešto zna o Crnovićima i pravoj crnogorskoj istoriji, a da ima i taj vaspitni i obrazovni karakter da djeca počnu da uče prave vrijednosti, da se ne stide sutra neđe kad pođu odakle su došli. Jer i u nekom smislu i Olja je pomenula, onaj ko ne zna odakle kreće, ne zna ni gdje ide. Tako da i mi smo zaboravili dano taj svoj temelj, ne samo od Crnovića, ali Crnoviće smo izabrali jer je to jedan prelomni moment crnogorske povijesti, kad se oslobađaju od tuđinske vlasti od skoro 2 vijeka, 180 godina, a oni svoje utemeljenje, odnosno utemeljenje savremene Crne Gore koje počinje od njih, oni nalaze u onom dukljanskom periodu, jer i sami kažu svojim poveljama, naslanjaju se na kraljevstvo od prva. Znači to nije tuđe, nego to je naše autohtono kraljevstvo od vremena Duklje i Zete, odnosno Vojslavljevića i Balšića. Mislim da je to izuzetno dobro Mažuranić sažeo u jednom stihu, kad je rekao: zar bi zato varvarom vas zvali, što štampaste dok su oni spali? Jer mi nijesmo spavali ni u kulturnom, ni u junačko-slobodarskom smislu, nego smo se borili za slobodu i opstajali na ovim prostorima cijeli jedan milenijum. Ovo bi trebalo stalno ponavljati neznavenim generacijama i onima koji odlučuju o našoj budućnosti i o stanju naše kulture. Crnovići su po mnogo čemu taj svjetski i evropski iskorak Crne Gore. Sa njima prodire renesansa. Oni su temeljeni u jednom vijeku koji je faktički kraj onog mračnog, nazovi srednjeg vijeka, koji se naslanja na humanizam i renesansu. Samo godinu dana nakon otkrića Amerike počinje na Cetinju da radi štamparija, priprema se štampanje prve knjige kod Crnogoraca i kod južnih Slovena. I da podsjetim, samo 4 slovenska naroda imaju inkunabule, to jest one knjige koje su prve štampane knjige od 1455. kad se pojavila Gutenbergova Biblija do 1500. godine, koje se računaju te prve knjige štampane inkunabule. Samo 4 slovenska naroda na svojim jezicima imaju štampane knjige. To su Hrvati, ne slučajno Ukrajinci, Česi i Crnogorci. Svi ostali su od nas pozemljivali, učili štamparstvo i tako dalje. Iz štamparije Crnovića pošli su štampari, kad je Crna Gora potpala pod tuđu vlast, pošli su po slovenskom svijetu da šire i Božje slovo i pismenost. Tako da imamo danas tragove i u Moldaviji, i u Rusiji, i u Bugarskoj. I veoma ozbiljno se u Bugarskoj izučavaju i tragovi, jer je u onaj dio Moldavije, odnosno da se radi koji pripada i Rumuniji danas, tu je bila veoma velika bugarska naseobina i tu je štamparstvo dolazilo, vraćalo knjige u Bugarsku koja je bila naravno pod osmanskom vlašću. Drugi bitan moment o Ivanu Crnoviću, mislimo da ponešto znamo malo više i Đurđu, uvijek se pominje u ovom kontekstu prva knjiga i tako dalje. Ono što je nama bilo značajno po istraživanju, to je da se malo fokus pomjeri na značaj Stefana, odnosno Stefanice Crnojevića. Vrlo olako se prelazi preko njegovih zasluga, međutim Stefanica je uveo onaj pojam borbe neprestane, da se ne preda nikome i da vojuje za slobodu. Podsjetit ću da je on 3 puta potukao srpsku vojsku koju su predvodili Toma Krtaguzin i Altoman, a koji su bili vojskovođe Đurđa Brankovića. I druga jedna stvar, on je obnovio instituciju zbora. Iz toga je proizišla najveća demokratska tradicija koju baštini crnogorski narod, jedan od osnova našeg identiteta. To je opšte crnogorski zbor ili zbor jednoimene braće. Na zboru, na Vranjini 1455. godine donijeli su odluku tadašnji
jer smo imali paštorski zbor i zbor zetske vlastele i tako dalje, donijeli su odluku da pristupe Veneciji, da priznaju Veneciji da bude pod njihovim protektoratom, da bi mogli da nastave borbu protiv Turaka. Zbog toga je značaj Stefanice dosad, čini mi se, olako se preskakalo preko njegove uloge i utemelje, jer on je prvi stvarni vladar Crne Gore, kojega nasleđuje veličanstveni sin Ivan Crnović, koji inspiraciju za gradnju svoga manastira, crkve, nalazi u katoličkoj crkvi u Loretu u Italiji. Znači nije išao niđe na istok, nego je pošao na zapad i zakljao se Bogorodici da će, ako mu omogući svojom milošću da se vrati u Crnu Goru, podići hram u njeno ime. Pred najezdom Turaka, kada je pomogao Mlečanima da odbrane Skada, to je prvi put da je Mehmed II. Osvajač neđe doživio poraz, u stvari da nije uspio da osvoji ono što je želio. Ne zaboravimo da je to civilizacijski prelom sa posljedicama u svjetskoj istoriji, to je pad Carigrada, odnosno pad istočnog Rimskog carstva 1453. godine. Mehmed II. Je osvojio Carigrad, a nije uspio da osvoji Skadar koji su branili Crnogorci predvođeni Ivanom Crnovićem. I Mehmed II. Kasnije u jednom pismu piše: sa svakim na svijetu bi se mogao pomiriti, samo sa Ivanom Crnovićem ne bih nikad. Ivan Crnović se povratio u Crnu Goru, ispunio svoj zavjet dat u crkvi u Loretu u Italiji i podigao je manastir na Cetinju. Prvo je u stvari podigao dvor jer je premještao svoju prijestolnicu iz Skadra, gdje je bio otac, pa na Žabljaku Crnovića, pa na Obod i onda na Cetinje. Evo sad je 540 godina od kada je gradio, znači 1482. godine, počelo je sazdanje Cetinja. Kako je rekao Čika Ratko Đurović, to je veličanstveni čin crnogorske istorije. Jedan izuzetni poduhvat kad je Cetinje od tada postaje duhovni i fizički centar Crne Gore. To je ona vertikala koja nas povezuje, koja nas i dan danas drži sa Lovćenom iznad sebe i naš temelj na koji se naslanjamo, da možemo da ipak, bez obzira na sve okolnosti, sa optimizmom gledamo unaprijed. Druga jedna stvar, za Ivana Crnovića nekako se olako preskače taj njegov zakonik u 7 tačaka, gdje je jednu mnogo važnu stvar, to je kasnije nastavio i Sveti Petar, to je pojam utočišta, znači utoke, da svaki slobodu išteći može naći slobodu Crnoj Gori. E sad, nažalost, naša velika i humana strana utočišta, mi smo doživjeli da par puta i danas doživljavamo oni kojima smo pružili utočište, kojima smo najviše dali, kojima smo sve pružili, taj onom sistemu, taj hoće da ujede ruku koja ga je hranila i popio bi u čašu vode, da ona nestane, da je nema, da možda ne svjedoči o tome koliko je on ništavan pred onima koji su slobodni. Nije lako biti Crnogorac, to je teško, moralno i etički pojam. Zato neki lako pretrčavaju tamo, oni nemaju ta opterećenja, a mi koji baštinimo ovo što su nam ostavili Crnović i oni prije njega, to je velika odgovornost. Ne bih mnogo govorio još o drugim stvarima, već su moje drage koleginice i kolege rekli o tome, nego samo bih pomenuo još jednu stvar. Onako kako su Crnovići nestajali iz našeg pamćenja, nego su nametani su nam drugi, lažni, izmišljeni mitovi, izmišljeni junaci koji nemaju, a našu istoriju poslaju oni koji hoće neke svoje, ne rupe, nego i provalije iz kulturno-istorijske prošlosti, hoće da nadomjeste našim vrijednostima, a mi se olako odričemo onoga što je najvrednije kod nas i što je najbolje kod nas. Jedna od tih stvari koja se desila posle 1918. kada je bilo zabranjeno nošenje crnogorske kape, dok se nije se sjetili da stavljaju one 4 udice na nju posle 10-ak godina, pa onda ukidanje i crkve naše i jezika, to je bilo nošenje
1934. godine, to je kao neki završni čin, zvono sa crkve Ivanove, koje rekli su kao bilo je nakuplo i njega su ponijeli za Vojvodinu da ga pretope i naprave kvake na dvorac jednog bogataša Gedeona Dunđerskog u Vojvodini. Ja se nadam da je na simbolički način ova knjiga predstavlja taj mali jek zvona Ivanova koje je javljalo sve pobjede crnogorske, čiji se jek čuo, kako je rekao kasnije Ljuban Radović, i preko okeana i daleko i do Rusije, i do Engleske, i do Italije, a da ova knjiga predstavlja taj mali odjek toga jeka zvona Ivanova koja budi nas, ne Ivana, nego budi nas da budemo svjesni šta imamo i na što možemo da budemo ponosni. Crnovići su veličanstvena dinastija u vrlo teškim okolnostima, oni su napravili evropski iskorak, upisali su nas na mapu svjetske kulture i moramo im biti do vijeka zahvalni. Hvala.